I whakatūwhera hia te whare pūngao ngā whā o ngā awa pūrua o Tauhara i nā koe nei, ko te hunga pāpāho anake i tonoa kia haere. Kei raro te whare pūngao ngā whā nei i te mana whakahaere o Mighty River Power me te tonga o Tauhara Namarua. He ai ki ngā kōrero ko ia te whare pūngao ngā whā nui rawa o te ao. No tēnei tau tonu i Tīmatai, he whārau toru te kau miliona tāra, te wāriu o te teihana pūngao ngā whā o ngā awa purua. E ai ki ngā whakamārama o ngā rawa hiko katoa, arā kei te puta, huri noa, te kaumā whā paiheneti kei te ahumai i ngā teihanga pūngao ngā whā pēnei i tēnei. We've been working with them for, 15 or more years, and as they've got more comfort about geothermal and they've seen the potential to invest in the utilisation of the resource rather than sitting there and just taking a royalty stream. They've got more comfortable and being prepared to take the risk to be an equity investor. Ko rātou te hunga matatau mōhio ki enei āhuatanga. Engari, ko te whenua tūtonu kei raro i a ngā tuta. He taonga i tipu ake mai te whenua, tūturu mo ona uri whaipānga, he waihotanga nā ngā mātua tīpuna, ā hei oranga pūmau ake mo te iwi. Having the transparency of information, providing one-on-ones with our owners, bringing them along this journey as the different stages of the project, they've seen that as well. E ai anō ki ngā whakamārama, arā ne kia tuke i te kotahirau whātekau mano megawatts, te pākaha o ngā hiko, ka whāngai hea atu mai i konei, puta noa ki te neke atu i te kotahirau whātekau mano kāinga, huri noa i te motu. So certainly from the reports that will be coming through, we will be taking a real good look at that information and the condition of the resource. A te kaumārima o tēnei marama, ka tuwheratia ai tēnei teihanga pūngao ngā whā i te katoa. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.